Ia tu ngelino cinampa. Tapi degaga tahu madisi temakada metamu pak matu tu. Itulah rahasianya hidup di dunia. Dijaji mati ni kubaja. Tulia semua pilih melampisu. Bismillahirrahmanirrahim. Si mata napunai nawarakangi pung Allah subhanahu wa ta'ala punna sininna alange lululisa moya miwere kada mapuncoke ipakasini singkarwana ilalanna dita insyaallah matannat tua ngelinota masenangi nakonadapi ki watunna yasur jempu lebih pisanana nakon latu nikmatu rikamput tungat-tungata ia naritu surga pammasina pong Allah subhanahu wa ta'ala wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua agaga melo waparingarangan iye atat tongak kulau daripada di mana. Nomor sidi baru-baru mapural lalu ewe na parentayang ipong Allah subhanahu wa ta'ala sidi pakasibian ulalna ular ramalang iya naritu pakasibian puasa aga melo ipaham makokwa masalahna pakasibian puasa na bae la'allakum tattakun memuare mulolongangi mupasuku-sukui taumu nania tapamu lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akatana puasa iruntun itu memuare nelolongang taue nania tapae tongat-tongan lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pada kapesa nigari aleta aja na tahu kapesa iruntu ka kira-kira kagai iya di rupa tahu macam itu makita mak kapesa makada dena lolongan itakwa ya kwelan na ramalangi iya naje na tanga tahu nasa makada lolongan mo amala lolongan matoli wasan na niya dakka tapi dena lolongan itong na puasa. Ya. Jadi dia itu mangking ya palak banget maka dia yanu. Ya gangka na pura malapak tawe. Kega pawattu neruntuk kumsigi engka carama de meman na puriatiwi. Tapi satu kado makomi lebih-lebih pepong Allah Ta'ala ya tu ini wadi muki salawasan tapi ya pong Allah Ta'ala degaga malin berisisi ya yang kedua hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ia tu sorlaper
ipanre tamaki rigo ang mundrina pura ki yuji siulang etan na pacinrolai pong Allah subhanahu wa ta'ala wirikada dan nasar sidinah desakusi ashidu ya malaikat isininna malaikatku anni qad ja'altahu sawabahum ala syamihi ridaya wa maghfirah upancajewi ular ramalan nania cinno pacinna ataku pasilenarangi pasuroku ninirwi papesangkaku rioku nania at dampakku das ia ko padai kapesa ia lewe de tugaga malindru poleri ampe sipata kira-kira talolonga ga riona nania adam panna pong Allah ta'ala ilalanna ular ramalan ini kuncian talolonga ga kira-kira ia rupa tawe biasa mak kapesa kadai pede mabelai iri tayanu poleri pong Allah ta'ala pede liwa iwi tabatina puji lino maka pesa mitepe ia misat tongat-tongangi apa sebenarnya ia naritu ini mi si bawa pong Allah subhanahu wa ta'ala sini nasi sama biku maka untuk itulah mumpun napinranga mopi pong Allah subhanahu wa ta'ala sung anak walladhi nafsi biyadi walaupun pada ipahan maka da iya rasul napinrangangi pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata iya matoha warakangi gangkana ipaha makada iero mapural lalu pada irisan nih kada letu makok kwewe tuomo pa rigo angkana seko ni umuru na pinrangan ngak po ngalata ya. Pada irisan nih tapi kira-kira ia komelomoki man nawa-nawa madece untuk asalama kata besa nih gata pikiriki makada kira-kira tuomo pak galat tu baja iya kira-kira tu apa dua annawa-nawa ye kuerulet toli pasi sumpung ye dua ya annawa-nawange nomor sidi inawa-nawaina umuru mapural lalu pekui bate tatu nomor dua umuru mangoloe kira-kira ke gapak gangkana insyaallah deje tu na to kwa kido-kido de magai mi tauki mateke ku baje de inilah kehidupan beragama sinna masabe kedere untuk itulah termasuk tahu mau pak iya si matematika itu mega moja itu pak tahu tu 5 sampah jahat tapi dia matematika irita ya na pandang enteng irita agama ya yang penting ya tanna podode mana hana salai pita-pitang itu maka inna li rabbikum fi ayyamin dahrikun nafatin la apatar matan raladat tu tau si mata macinong etina marape ko pong Allah subhanahu wa ta'ala desisan namero lapasangi deceng ipasadengengi poleri pong Allah ta'ala nasabak napahanna baja sangadi balu tentu angka dicema pakai angka dalekna nasidekangi saisana nasabak napahangi makada wadi jaji den wasidek ke kosangadi mengkah kata umat bicara-bicara nak kuragai kedede
Iya deceng tu ngakku maring kalinga iya bello tantu lena lolongan rilalanna sampaja sunna 50 rakan ini namu ya lolongan ya nu mapakwe cinnongati pa naya cinnongati lepak polerisi pa pandang-pandangin tinggi itulah rahasianya ibadah. Asinna masa mereka justru alhamdulillah ya kumelo kak banding-bandingkan ya seluruh masjid mungkin yang ada di Sidinrin Rapang ya silada kakak pasapai maka kega pi masjid di utamai dari Compong Tanah Toru sampai ke Cindranai biasa pikir kikin rupiah masjid aku sidrap yang lebih 400 ini ternyata Masjid Agung paling sedikit perempuannya Masjid Agung paling sedikit makun remak berjama magai ya wakita ratosi magi wakita orangnya purane pitan nabi tamak kada ia magai witak kusurana kabatun na ipaceleng makun reye aga katana nelorangi makun reye makuraga sarit mangi ia megai matu kusuruga makun reye ia nerjasa urekada mapas sumanga kaidi katanya to pamaku kue di to panaranaka di to panasuruga yer naitana nabi tayir na palatukan ni sarik kemangi pada makuraga ki aja namiga makunri ini rahasia istilahnya tahu role wae mupah kotongan ngewerik kadana tahu ya ini rahasia tapi alhamdulillah mungkin mega mato dina laumak birijama tamamati surga pambasin pong Allah subhanahu tergantung ilmu dan kesejukan kebersihan hati yang Anda miliki. Sini nama sama yang untuk itulah ilalan hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napalatukan adunya malunatun sitongat-tongan nalino tu onrom bermasalah ya jadi dia juga tahu dengan masalah ya malunun mafiha bermasalah manang ia tahu angkai biasa lalu kulino jadi dia juga kata bermasalah madecengi masalah tu masusaki masalah mim illa man kana lillahi ta'ala tapi ia kong kata lolongan masalah sebab ia lino onrom bermasalah mim salama makatani masalah ripong Allah subhanahu wa ta'ala ia na tutar lapasan ya lena puli masalah ya. Illa mangkana lillahi ta'ala jadi untuk lolongan palapai leta puli masalah kata ni masakit loripong Allah subhanahu wa ta'ala makanya Pak Bu di parisang makadaya kuruntuk susah aja nuk kepada tarupa taut mapisang koki pong Allah Ta'ala mapalatu ya kadawe pada roni manangka manaji ya makoi ya bayi manangka mak pada sirik naso wattunna anjelo allinna tallo manurase we nyama paing kalinga ta macar pamanu kan wai aga naji go kan maki sirsurang aga nakada ya atas 10 juta sesurugeku nak cede matiku 20 juta ya engkau tahu di makan iya dega agak susah nah cica mak memang susah ya
lau balu manuko napau soro kandangi selesai masalah daripada tulipan nenek anu de makaret jing cica mana beban masalah. Ya nes. Tergantung. Ternyata megamo patau mapisangan iku pengalat misom mapisangan iku pengalat ala kupadana rupata. Jalan keluarnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya. Illau ka patuju lori pong Allah Subhanahu wa taala. Katan ni masaki lori pong Allah Subhanahu. Sini nama sampai kedere untuk itulah mumpun tak kalai pada napindrang mopi pong Allah taala sunga makanya mimat tu koto sipange atau siparengarang. Magai ya mareso tua parengarang makada ilalan nato to ngelino tapaye naringi tuha pong Allah taala untuk pelo elota. Ternyata makato ngaye kata pelo elona. Ya. Ya. Walaupun dia tindakan tagak-gota sifat-sifat pertanggung jawab maka mana suri mundina pun Allah Subhanahu. Untuk itulah memang pelo eloe macanno ada ipoda tapi sadiaki angka matu nang kasih di waktu nomor sidi dena taule pelo elota elona mani pong Allah taala jaci. Nomor 2 dena nullai macanno ada tapoda magai momi cutak ko meman ni tigarok tadi meman natule mamma jadi dena tullai macanno ada poda. Yang kedua ajewe tendre mapamula macakke sebab malalan ni nyawa untuk menguju si puluh di tigarota dena ne rule pero elo itu. Untuk itulah riwatu dena penadapi waktu ebe masuk waktu narasya kapung Allah Subhanahu wa taala. Tapasa dia memang ni alita. Bukong ia wadingi ia wasir raga-raga untuk lisu malala di kampung tungat-tungata. Nasaba ia lino tanri podangi tanri papahangi nirisang rima japuna tania kampota. Sini nama sabi yang kedere walaupun tanya kampota merjitu akhirat ia kotanya lino yola makanya iperintayangi untuk makaresoi atau tu ngalinota nangka ipake sapai akatutung akhirat ia nalala kami namakan jahil dene sapa atutu ngalinota untuk pakai pelo elota dene sapa atutu ngalinota untuk pakai mak tempo dene pakai sapai atutu ngalinota untuk pasuku asana-sanang kulino tapi ipakai atutu ngalinota dalil linota untuk malalang lisu rikampota nasaba ia lino cuma terminal tempat menanti penjemputan. Sirena so ya. Lau kamata siap koro tomatenge ipana ajisang kadaite onron romoki jolo pastas. Masyarakat de angka sila surak kumiro lau ciling jolo ya mungkin me kata misang ko sanro to bay ya sila surak astongan ta itu ya me kala ciling nakarando oh mati ni manang ka mati na ya samanang ka pa usas mati kada wa mana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun de panang kalau ciling nuriku kor salama mati man. Itulah kematian. Ya. Sini nama sampai ke baru-baru ya. Si dia anak muda
meloloi wisuda kasih ko palopo na teman ko pelayaran. Maparamisi ko tomatona na suakari tomatona munro na masara na lonore to sipakario-rio korrewa kumatu. Di tengah perjalanan lapu batu lisutoni mangolo ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Siladaki paringarang indok labu suwe goralopoi bapak na makasih na de mulo musapai anakmu kindro jelat tu na digagal lisu maka dailah kena maingat ko asa je mati ni anak ta pura ni lama nakarai de lo musaparang anak ta mawani ni je na de paldisu de na melo makaling alesi sagora ena lisu no mai maka sini nama sabe kadere isada irigo angkana tanri sana sana tapi ini tahu mata tuli perang ni tepat tanan ni tahu talori pong Allah Ta'ala sebab amal amadeci sebab sipaan ini nirang apapun yang terjadi jangankan keluarga kita pun ia konadapi watuna anu ipaham memang ia nai situngan-tungan intina na de na paja to si paringerang sarip kuwi pa ipahang ia kau si diewe ipah lala kami na maripa untuk lolongan ia sanang-sanangan i mulai kau si diewe nomor sidi tasappa iriona pong Allah Ta'ala ilalan atutu ngalinutai ya iza habballahu abdan la yadurru zambun nasaba iya tololongan iriona pong Allah subhanahu wa ta'ala dene pasilolongan decenna si bawa dosana asrud. Inilah cara yang paling tepat untuk lolongan untuk lolongan iriona pong Allah subhanahu wa ta'ala kata cara wa ma takumur rasulu fahusuhu wa ma nahakum anhu fantam agana palatukan nabitta sebagai kariba madecing agana peringerangki sebagai apa kainga untuk pasilenerangi tapugok lalu agana pisangkan pong Allah Ta'ala na palatukan nabitta aja lalu tak kadar tomilau adam papatul toba pakupur aja bawan na tapugok marita. Inilah jalan itu. Termasuk as-salatu miftahu kullihir. Ia kotol le pakanjak sempajat insyaallah. Munimo pa. Kuna dapi waktu namoni di. Ya. Sini nama samekere. Utarangkangan icede as-salatu miftahu kullihir. Sempajange pak goncina sininna deci. Iwatuna nange aku masampajangi agak tingerang. Yang jelas deni ngera waram parakta idi aronewe dena ni ngera juk baineta idi tomatawe dena ni ngera jolo anakta magai masampajangi asanna kinre pene parengerangi latu okipung Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ia komelo ita mate nalupai milino nalupai bainena nalupai waramparanna nalupai lahkenna nalupai bisinin nalino masannang amatingan natayatu magai ukipung Allah Ta'ala meringat tita kita kalingin kan iya kong katau me mate ni ngeran ni agagan na sa mega naliwa batena pojiwi ni ngeran ni anakna na sabak denang kana lupai wi ya mau waktu sampaja deto na lupai anakna pak dena sampayang umpamanya ya
Ningarani lakana ningarani bainena. Lauki tura ya komelo imate. Sukusi satu susana. Magai umatar rupodai ya dena bisa bilang siaga ni akan na tahu okoyawana ngaku masaranya wana landrole. Jadi macam nak bicara. Yang kedua, detona bisa bilang siaga ni akan na tahu upumai watana ricalurit na kalburu. Detona bisa bilang siaga ni akan na tahu upamulang curi kalburu. Detona bisa bilang siaga ni akan na tahu ucemeh malojo-lojo na salamati. Ternyata aga na pada nabita aga na patu-patu kapong Allah subhanahu wa ta'ala degaga si salah iya nama tepat nami tahu teh na tulipogo amalak madecing na posusa sesana riwat tudena panamate tapi pas palawangan na matewe tuwoy uko dituturung pamasena nania akamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri tutur. Makanya sino masabi ka dere. Tatutudah-tudangan ngigari kong katau mana. Iya tau mas sampajang maka singi sampajana molowi amatengangin nomor sidi. Idara saja jabinuhu mapusa linrona. Iya kong katau mo mate na dena mapusa linrona. Mananangi mite. Mapusa linrona. Magai napitan ni po nga lata la yasang ito. Iya kong kalinro tulis suju. Tapas sadiangan ni palulu na kumadang. Nomor 2 wasarapat ainahu. Iya kong katau memate nama kanja mo akatan ni masan na lori po nga Allah ta'ala. Kacumuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarafat ainahu lera boy matanna dena muntar. Iya kong katau melo mate na to 5 rakko matanna tilau dongeng hitung-hitungan Allahumma hawi labacu atau ibecce fi zakaratil de igaga pamase nania akamasena pong Allah ta'ala kutu. Nomor talwa ya bisa sapatu. Iya kong katau me mate namarah komoti munna termasuk tau bertakwa lori pong Allah subhanahu wa ta'ala itu. Tapi iya kong katau madan na tulima kacoca kabebena tasik diwi tak dalaringan lori pong Allah ta'ala masalah amatingan na itu. Karena ini adalah dasar dengan syarat ulama Imam Makoi salakai mananai cukup ipaki pengajari adita lau kamaki mita tau madang nama rakulindrona mak kada-kada ay ang kanina sang Ustaz Nasir meni maten tori malakulindrona demi matokanya na sampajangnya ajak ulawang Imam Makoi salakai mananna yarge marakku matanna karai iya to marakku lindrona marakku si matanna maka coca si kabebena ha napasuku-suku tiap batina po Allah ta'ala pitang sini nama sampai kadere untuk itulah tanapon mana pong Allah subhanahu wa ta'ala si mata natuntungi lalu rigot na puryowe yang karena insyaallah pada ilolongan yang tenang itu lebok na ya tanay cinampa tapahay pak bu iya tu ngalinoy cinampa tapi degaga tau madisi temak kada metamu pak matutu itulah
rahasianya hidup di dunia ini. Dijaji mati ni kubaja tulia semua peli melampisu perpada ya pura nampong ate mati. Jadi lau ka macarama ku daerah Attapange pasas kujeda kumagai nak kada pura je tak berkariba nak kada mati ji ada ku tes semua ke sangkariba wasa ku makare te kariba ya tona tonga ya tona de jadi aku ke kariba aja tak pemakarakin surah kabar lagi si lolo nai baca makare ku baca ralat berarti salah itu kariba itu. Oh maki itu apa cobaan na mati kade nak ka macarama ko nak kare de kang yero tellalo ko yolo bolata na inte bandera putewe ko yolo bolata ada ku coco ni o ku yolo bola bandera putih tapi oki munri bola te mati apa ya kok kira munri taruh bandera putih de na inte gue ini rahasia. Walaupun sebenarnya itu kagak masalah. Ya miro ko makada ite nampang itu. Mereka maka mau ega tahu nasut te pura mati ternyata di engkau tahu ya sang de pernah mati ternyata mati nih. Sudah tidak bisa dena perlu dipermasalahkan nyurmage Pak. Ya. Dendre pergi nyili istokan. Agaw nyili ya bate kusat di kapisa-pisa masalah tu ngalinota tu Pak matandela da 20 na tahun kira-kira isinin na kekulan na masih agu de nagagatu bate kusat kira-kira ya 20 na tahun mangoloe bate kusat di kira-kira mungkin yang keketuda kulan na masih agu nule de nagatu nama kamu apa jadi tepat daripada menurut maulu aga gunana tu kisiratu tahu ya kode nak baraka tu ngata aga na guna mega waram parata kulino na to kasiesi na kumati aga na gunana adisi disingange na to malasa kumati itu rahasia. Tapi insyaallah pas sabarang akal itu tu na Allah taala loridi sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dampengi sini na tasalata na tarima lampu sini na malak madisita kadit talah ilaihi ghafarahu fa in lam yastaghfir na mau manidena linga wadi makuru akal itu tuna pong Allah taala lori pedime dengan syarat Pak Bu amo pek kubatena pong Allah taala malitutui ki na de talitutui wi aleta sidup pasisala itu dici. Itu kesimpulan yang kedua ajak napaja takapesa elita sari kemangi aga atas salata selama ini apa angka tu dosa Pak mabicu mo situ ngena tapi boleh tanah nih ipo gau tanah nih serubengang karena mencaji batu agar supaya itu bakangi natu mapaci nomor 3 aga mancaji deceng ilalan natu tungilinota untuk atu ngahirata tapas sangka-sangka ini siba atunur-tunrungan atau mengingirang ia mitulalang kami nama kesing untuk ipake turi lebok na ya tanai untuk ipake masan-nasanan dia apa iya kulino Pak aja na ceritangi aja dia nagaga tahu ya cerita makara maya ko nyaman na yanu makko nyaman na yanu de gaga magai iya lino di pane sale onrong makarata nyama pembuyan wai michi ilo mite di pane sale onrong makare pengertengir di pane sale onrong silalulaluna makarata nyama pembuyan DC pembuian ia matoro matu tepoi makada inna jah pembuian inilah dunia
Makanya berusahalah untuk tenang hidup di dunia ini. Berusahalah untuk tenang menghadapi kematian, termasuk di dalam menjalani kematian. Berusahalah agar kita tenang di alamul barzakh, bersenang-senang di kampung akhir. Sini masa kadere mungkin ia nakapang ada das peringerama ka paru pelatukangi. Tanah podo napa barakai pun Allah Subhanahu wa taala tak dampengan nakungka atas salah pun sebab itu kebiasaan saya. Kadang-kadang makat dokat do mahku matiru ka makat dokat do bati ku bicara. Tapi si di kelebihannya dia itu tacakarudu kurito tamaroja. Itu. Magai manasa tingkat. Makanya tak dampengan nakongka salah batiku siki wirikada ia nasabarie nama pecak-pecak pinadita situnganna benenge tatanga ilalang liwat tulamana digagawa kata sangadina pikku carana nasimata na tuntung ipong Allah Ta'ala na pada ilulungan at natanangang itu rilibong na yatanaymi asana-sanangang Tufatul mu'minil maut hadiah na po Allah Ta'ala ri amatingangi na to sirup to pangat materia serbun ri na po Allah Ta'ala ya narito ri surga pamasena po Allah Subhanahu wa Ta'ala terna po do mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam simata ipasalamay pada ilulungan sapaatna ri masermun ri na po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.